Gloria, Señor, gloria a Jesús. Dios bendicionar uma sorrada preciosa, alabanza, na glória a Jesus, aleluia. Agora que nós merecemos emanar de cheiro, glória a Jesus, conosco, Ingrid Mena, glória a Jesus, aleluia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Sean cada uno más que bienvenidos una vez más en esta noche. Y abra su corazón para Dios en esta noche. Gloria a Dios, porque lo que tuvimos en la vigilia, Dios, tenemos que estar aleluya, ardiendo en fuego en esta noche a través de las alabanzas. Amén. Aunque el físico está un poco cansado, Même si physiquement on tige un bouquet, pero espiritualmente estamos llenos. mais Gloria a Dios. spirituellement nous Y plein. eso motiva Ça para motive. alabar al Rey de Reyes y Señor de Pour Señores. Gloria louer, a mettre Dios. tout mettre là ou à tout royaume. Y eso hay que demostrarlo a través de las Et alabanzas. puis ça de démontrer par moyen des louanges. Porque no fue un tiempo perdido. Parce Gloria que a c'est pas un Dios. temps perdu. Fue un tiempo que nosotros derribamos, o Dios derribó mucha fortaleza en nuestras vidas. C'est Gloria un a temps Dios. côté que bon Dieu ben nous en pile force. Fue un tiempo que nosotros adquirimos mucho terreno que el diablo no estaba cogiendo. C'est Gloria a un temps côté Dios. que nous prend en pile terrain diable t'a prendre en main nous. Y créelo porque así es, porque grandes cosas sucedieron en nuestras vidas, hermano. Et puis quoi c'est comme ça parce qu'en pile bagaille pour passer dans la vie. Grandes cosas Dios hizo en nuestra vida a través de esa vigilia. C'est en pile bagaille bon Dieu fait dans la vie nous par moyen de veiller de nuit ça. Porque como único que el cristiano puede salir hacia adelante, Parce que on sait les gens qui va avancer devant, es a través de la vigilia, los ayunos y las oraciones. c'est par moyen de prière, jeûne, veille de nuit. No hay otra cosa. Pas gain l'autre bagaille. Los que se quedaron en casa Ça qui était la caille perdieron mucho terreno, et puis gloria yo a perdu en Dios. pile terrain. Pero nosotros ganamos, Mais nous-mêmes nous gagnons. gloria a Dios. Y de nosotros es la victoria. Et puis victoire c'est pour nous. Gloria a Dios. Abre tu corazón en esta noche. L'ouvrir que au soir Porque la bendición de esta mañana ya pasó, parce gloria a que Dios. bénédiction matin déjà passé. Eso fue una porción Ça c'était une portion para ir llenándote, gloria a Dios. pour préparer pour plein. Ahora esta noche Qu'on y est là soir, es otra bendición c'est une autre bénédiction. para seguirte llenando, gloria a continuer Dios. plein. Porque Dios tiene variaciones. Parce que bon Dieu qui a une variation yo. Dios es un Dios de cambio. Bon Dieu c'est un Dieu de changement. Dios es un Dios de cambio. Bon Dieu c'est un bon Dieu de changement. Dios nos repite bendiciones, Bon Dieu pas hermano. répéter bénédiction yo. Gloria a Dios. Usted y yo podemos repetirnos la misma ropa, gloria a Nous Dios. ensemble répéter même rad là. Pero las bendiciones de Dios son nuevas. Mais bénédiction bon Dieu Gloria a toujours neuf. Dios. Dios es un Dios de abundancia. Bon Dieu c'est un Dieu de abondance. Y por eso Dios nos repite las bendiciones. C'est pour Gloria ça a il pas Dios. répéter bénédiction yo. Aprovecha esa llenura. Profitez dimension. Aprovechala. Profitez. Aprovechala. Profitez-li. Aprovecha esa llenura. Profitez de dimension ça. Siéntete en libertad. Sentir libre. Porque Dios te hizo libre. Parce que bon Dieu fait libre. Gloria a Dios. Y también saludamos cada una de las personas que nos están sintonizando. Nous saluons tout le monde qui branche nous à soir. Abra también su corazón. L'ouvrir cœur autour. Porque Dios tiene también palabra para usted en esta noche. Parce que bon Dieu qui a une parole pour toi à soir. Y vamos a leer una porción de la palabra On a lu une portion dans la parole là. en Lucas 10, 38 Dans al Luc 42. 38, arrivé dans 42. Y mientras lo busca, siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 10, 38 al 42. Luc chapitre 10, verset 38 Ayude a aquel que está a à su lado 42. y aquel que no tiene Biblia, compártala también para que él pueda leer la palabra. Monde qui va gagner Gloria a Bible ou même Dios. si vous gagnez, partagez ensemble avec lui. Mis hermanos lo tienen. Lucas 10, 38 al 42. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, gloria a Dios, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está con muchas cosas,
Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nous parlons pour ça non papa ak petit là ak Saint-Esprit. Jésus a fait route li ensemble avec disciples yo. Li entré dans un petit bouc côté yon femme y aurait les mat recevoir la caille. Mat ça te gen yon c'est y aurait les Marie. Marie te chita dans pied mettre là, li tap côté parole li yo. Mat même tap fatigué col ak tout travail qui était pour fait dans caille là. Laisse ça, li vini li dit mais ça pas faire rien pour ouais semlan quitter a fait tout travail là pour compte moi moyen dit aider non Jésus répond lui mat ou tracasser tête ou battre corps pour un bon travail mais c'est un seul bagage qui nécessaire c'est lui Marie choisi yo pas jamais mettre dans mel. Gloria a Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar por la palabra y dile a Dios que te hable en esta noche. Padre celestial, Padre amado, continuamos delante de tu trono de gracia, mi Dios, reconociendo que tú eres el Dios merecedor de toda la gloria, de toda la honra, reconociendo que tú eres el Dios de vida, reconociendo que tú eres el Dios de gozo, el Dios de paz, el Dios que liberta, el Dios que sana, el Dios que unge. Padre celestial, recibe la alabanza y recibe la gloria, recibe la honra, mi Dios, en esta noche, que sea tú glorificándote, mi Dios. Padre, tú eres Padre Padre Santo, que tú escudriñas los pensamientos. Padre celestial, tú sabes los pensamientos de cada persona en esta noche, atando todo pensamiento, Padre celestial, contrario al tuyo. Todo pensamiento, mi Dios, que está divagando, nosotros lo atamos en el nombre del Señor Jesucristo y se conectan con tus pensamientos. Padre, tú eres, mi Dios, que prueba los corazones, mi Dios, y tú sabes lo que hay en cada corazón en esta noche. Que sea tú sanando toda herida, que sea tú consolando, que sea tú sanando a aquellos que puedan estar enfermos, mi Dios, en medio de tu pueblo en esta noche. Manifiesta tu presencia en esta noche de una forma Padre, muy especial, mi Dios. Padre, liberta en esta noche, mi Dios. Oh, mi Dios, visítanos en esta noche. Estamos listos, Padre, estamos abiertos para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta noche, mi Dios. Y queremos más de ti, mi Dios, hasta que nuestra copa rebose, Padre celestial. Oh, mi Dios, tú dices toca, mi Dios. Tú dices toca, mi Dios, y estamos tocando en esta noche, mi Dios. Derrama tu misericordia de una forma muy especial, Dios. No mira nuestra debilidad, mira nuestro deseo de ser lleno de ti, mi Dios. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Oh, Padre celestial, mientras tu palabra sale, mi Dios, Padre, trae convicción de pecado en esa noche, mi Dios. Oh, Padre celestial, llama al arrepentimiento en esa noche. Aquellos que no te conocen y aquellos que se han alejado de tu camino, tráelo de vuelta a tus pies, Padre celestial. A ti sea la gloria y sea la honra, atando toda obra de los aires celestes y declarando los aires celestes libres. 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 Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y recibiendo lo que tú tienes para nosotros en esa noche, mi Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo eres Dios. Padre celestial, gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Mis hermanos se pueden sentar, pero no se sienten arriba de la alabanza. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En esta noche te voy a hablar bajo el tema: procura de estar a los pies de Jesús. No sé en qué pie o en cuáles pies tú estás postrado en esta noche. Pero en esta noche yo te digo, procura de estar a los pies de Jesús. No sé en qué afanes o en qué quehaceres
tú te estás entreteniendo ou maintenir y te has levantado et puis ou lever de los pies de Jesús sortir dans pied Jésus para postrarte ou mettre ou descendre en esos afanes, dans tracassa en esos quehaceres. dans travail que pour faire. Aquí nosotros vemos Là nous que Jesús que Jésus está visitando a Marta a visité Marthe, y a María su hermana. mais Marie celle-là. Pero primero que Jesús Mais avant Jésus llegar, arriver, ellas estaban en sus quehaceres. eh bien, Gloria a Dios. fils ça, dame ça, il était dans le travail lui, bagage Ellas qu'il pour faire. estaban en sus Il afanes. était dans le tracal lui. Pero Jesús llegó Mais Jésus arrivé, y María Marie fue corriendo était courir para postrarse pour le mettre à genoux a los pies de Jesús dans pied Jésus. para oír su palabra. Pour écouter parole Jésus. Pero Marta Mais Marthe siguió afanada en sus était quehaceres. continué dans le travail lui. Una misma necesidad, Même nécessité, hein, dos personas deux diferentes mondes différents, y cada una cogió escojo et diferente chaque une n'a fait un choix de lo que différent. quería De hacer ça qu'il voulait faire en sus afanes, dans le travail. o quedarse postrada Ou bien il aurait été posé a los pies de Jesús, dans pied Jésus, o levantarse ou bien lever y irse a postrar en sus afanes y sus et puis necesidades. descendre dans la nécessité ou bien dans le travail. Pero cada uno de esas escojos Mais chaque une n'a choix ça yo, trajeron su consecuencia, vini gloria a avec une Dios. conséquence. Trajeron resultados diferentes. Vini avec un résultat différent. Una misma necesidad, La même nécessité, hein, dos personas deux diferentes, mondes différents, y cada una cogió et puis diferente chaque une n'a choisi de lo différent. que quería De hacer. ça qu'il devait faire. Gloria a Dios. ¿Ante qué pie tú estás postrado en esta noche? Dans pied qui est ou descendre à soir, ¿A los pies de María? Gloria a Dios. alléluia. Gloria a Dios. Alabe, Na alabe, pie María. alabe, alabe, alabe en esta noche. Alaba Señor. Gloria a Jesús. ¿Ante qué pies tú estás postrado en esta noche? Dans pied qui est ou descendre à soir, ¿A los pies que escogió María dans pied choisi Maria, o a los María choisía, pies que cogió Marta? ou bien dans pied Marthe choisi. Pero tuvieron consecuencias y resultados Mais tu diferentes. as un résultat différent. Gloria a Dios. Cuando Marta se le acerca a Jesús, Là que Marthe approche devant Jésus, a ti no te da cosa et ou même ça pas fait rien, de que mi hermana qui pouvait s'aimer, a mí me ha dejado sola il quitte pour contre moi, para servir. pour me servir. Dile que me Il ayude. vient d'aimer. ¿Y qué le respondió Jesús? Et puis qui ça Jésus te répond? Marta, Marta, Marthe, afanada, ou ap tracasser corps, ou afanada. ap tracasser corps. ¿Y qué dice? Qui ça dit? Y turbada. Il dit ou t'es Gloria a ennuyé, Dios. Afanada. ou t'ap tracasser corps. Y Jesús le añade, pero te veo que estás turbada en tus afanes. Et puis Jésus dit comme ça, ou t'ap Gloria a Dios. Gloria a Dios. traca. ¿Y qué son afanes? Et puis ban tracassa yo, Trabajos travail, y fatigas et un paquet de fatigue que se soportan qui supporté para conseguir una cosa. Pour joindre Gloria a un bagage. Dios. Gloria a Dios. Y cada uno de nosotros chaque une nan nous, hemos estado nous nan yon état en los pies nan pied de lo que escogió Marta. de ça que Marthe choisit. Y quizá muchos en esta noche Peut-être en pile en soya, están postrados en esos pies descendre nan que pied escogió Marta, que ça que Marthe en sus choisit. afanes, Non, tracate en chargé sus lo. necesidades. La necesidad lío. Gloria a Dios. Y cuando una persona está turbada en sus afanes, Et là que on a nous dans école dans affaires yo, ¿cuál es su reacción? qui ça qui c'est réaction? La reacción que tuvo Marta, Réaction Marthe te gagné. que se olvidan Il te oublié a qué Dios es que le están que sirviendo. qui bon Dieu t'a servi. Los afanes, Tracal yo, gloria a Dios, combinado il était combiné con las turbaciones, avec nuisance yo. te desvían de los caminos de Dios. Vin dévier li nan chemin bon Cuando Dieu. una persona está turbada, Là que hermano, on li nuisance. ¿cómo es su reacción? Comment réaction moun ça y? No piensa. Il pas penser. Tú le puedes Il enseñar va enseigner la solución delante de sus et ojos. solution là d'évangile. Y porque está turbada, Parce que li ennuyé. no Li ve, pas ouais. no quiere Il recibir. va vouloir recevoir. Gloria a Dios.
Porque en tus Parce afanes, que notre traquette est chargé, yo. ¿cómo tú actúas? Comment on agit? Ellos son los que te dirigen a ti. Et c'est eux-mêmes qui dirigent. Cuando ellos te dirigen a Là ti, qui dirige, cuando una persona está turbada, là qui un monde li distancé. es porque la cosa que está a su Parce que alrededor bagay qui entoure lui. está ocupando su Et puis c'est mente. bagay ça qui occupe mémoire. Y como está ocupando su mente esos Et mais comme afanes, traquer la vie ça, no puede ver la salida. Il va capable voir sortir. no puede ver la Il va capable solución. voir solution. No puede Il va ver capable voir que Jesús es la que vida. Jésus c'est la vie. Que Jesús es el Que camino. Jésus c'est chemin. Que Jesús es lo Que único Jésus c'est celle que le lui-même puede ayudar a avanzar qui en va sus aider afanes. à avancer dans traquer yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ante qué pie tú estás postrado en esta Dans qui noche? est sous descend nous à soya. Las dos le servían a un mismo Dios. Et côté que yo tous les observer même bon Dieu. Ellas conocían quién era Je te Jesús. connais qu'il est Jésus. Ellas sabían quién era Je te Jesús. connais qu'il est Jésus. Pero Mais María Marie dijo, lui dit, en mis afanes notre camion, descansaré en los pies del il va Señor. reposer dans Gloria a Dios. Aunque Jesús Même si Jésus le dijo a Marta, te dit Mat, María ha escogido lo mejor Marie choisit ça que plus bon. y no le va a ser quitado. Eh bien, il pas porter la main. Pero Jesús no le dijo a Marta, Mais Jésus va dire Mat, deja tus quittez afanes ça faire y yo. ven, póstrate a mis Il mettait pies. à genoux dans pied Porque esa es tu obligación, los afanes diarios. parce que c'est ça qui est Gloria a obligation Dios. traquer chaque jour. Tú tienes Ou gagne que hacer tus quehaceres todos los días. tout le bagage pour faire pendant tout le Gloria a jour. Dios. Pero en tus Mais dans quehaceres, les affaires que pour faire, ¿en quién tú dans descansas? qui ça ou reposer ou? ¿Descansa en los quehaceres Reposer ou dans bagage pour faire. o descansa en la palabra de Ou Dios? bien reposer ou dans parole bon Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Esto simboliza Et ça symbolise. cuando María fue a los pies de Jesús, Dès que Marie était allée dans pied Jésus, pero María tenía que seguir con sus afanes y sus mais quehaceres. Marie était besoin de continuer avec toute bagage qu'elle pour le faire. Pero en sus quehaceres y sus afanes, Mais dans les affaires qu'elle pour le faire, dans tracal yo, ella descansaba en los pies de il Dios. reposer dans pied bon Dieu. Ella descansaba en la Il palabra. reposer dans parole là. Y por eso, C'est peut-être ça. en sus afanes, Dans chargé no yo, estaba preocupada, les pas occupés. no estaba Les turbada. pas en nuisance. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque descansaba en los pies del Parce Señor. que tu reposer dans pied Seigneur. ¿En qué pie tú estás descansando en esta Dans pied qui noche? est sous reposer au Gloria a soir. Dios. ¿En qué pie tú estás descansando? Dans pied qui est sous reposer. ¿En los pies de tus afanes? Dans pied affaires ¿O yo. estás descansando en los pies de la palabra de On Dios? va reposer dans pied parole bon Dieu. ¿Está confiando la palabra de On va Dios? confier dans parole bon Dieu. ¿La está poniendo en práctica en tus On va mettre afanes? en pratique dans tracal yo. Porque la palabra de Dios Parce que dice parole bon Dieu a dit, que por lo mucho que tú te quel afanes, que soit tout ça pour faire, tú no te puedes añadir un codo a tu estatura. ou pas capable Gloria a mettre ni un Dios. mètre sous statue. Que si los lirios del campo, Eh bien, si fait et pied bois qui n'ont ellos no trabajan qui n'ont pas y travail. Dios los alimenta, Et puis bon Dieu pas yo manger. ¿cuánto más vosotros, Combien pour nous-mêmes? hombres de poca fe? Combien pour nous-mêmes? Nous-mêmes qui Gloria a manquons la foi. Dios. ¿En qué pie tú estás descansando? Dans pied qui est sous Gloria a reposer. Dios. ¿En qué pie tú estás Dans descansando? pied qui est sous reposer. Gloria a Dios. Hay turbación en tu vida. Il y a une nuisance dans la vie. Vous Te sientes preocupado. sentez-vous préoccupé? Te sientes preocupada. Vous sentez-vous préoccupé? Cuando un cristiano Les qui sont chrétiens, en sus afanes, dans tête chargée, en sus quehaceres, dans affaires pour le en faire, sus dans nécessité, necesidades, está fatigado, il est fatigué, está il est preocupado. préoccupé. ¿Cómo reacciona? Comment réactionner? Se aleja de Dios. Éloigner de bon Dieu. Se aleja de Dios. Éloigner de bon Dieu. Se va alejando de Il aller loin Dios. bon Dieu. En vez de acercándose a la palabra de Dios. Au lieu d'y approcher dans la parole Es bon que Dieu. una persona Il y turbada, a un monde qui nous censé, eso le distrae. monde ça lui distrait. Y eso lo Monde aleja ça lui éloigner. de saber de que le sirve a un Dios vivo. Pendant que la police connaît qu'il a servi bon Dieu vivant. De saber que su Pour socorro, connaître que secours que lui, su fortaleza force lui, viene de sorti dans Dios. bon Dieu. Viene de sorti dans Dios. bon Dieu. Viene de sorti dans bon Dios. Dieu. Entonces se aleja de la Et bien, fortaleza s'il est éloigné lui, de force y là, entonces se une a sus et bien, afanes. il unit avec sa affaire pour le Entonces faire. siente Mais il fatiga, sentit fatigué. se Il molesta sentit nuisance. y tú le Vous parlez hablas avec y elle. tú le Vous dile. dices, tú no sabes por lo que yo estoy Pas pasando. connaître pour que ça passe. Tengo mucho que Moi, hacer. j'ai un pile bagage, moi, Tengo que mucho Moi, j'ai un problema. pile problème. Tengo mucha Moi, j'ai un pile
preocupaciones, preocupación, pero yo. vuelve a los pies de Mais retourne Dios. dans pied bon Dieu. Ven y descansa a los pies de Vine reposer dans pied Dios. bon Dieu. Ven y descansa a los Vine pies de reposer dans Dios. pied bon Dieu. Y todavía tú le Y dices jusqu'où le wap di li, cuál es la solución. qui sa solution? Pero él tiene que escoger para venir a descansar a los pies de Mais lui de Dios. choisir pour venir dans pied bon Dieu. En medio de sus Au lieu afanes. de tracal. En medio de sus Oye, quehaceres. bagaje Gloria a que Dios. Gloria a Dios. María Marie. no dejó de hacer sus Il quehaceres, pas quitter ça pour te faire yo. pero descansaba en la palabra de Il t'a Dios. reposé dans parole bon Dieu. Descansaba en la palabra de Il s'est Dios. reposé dans parole bon ¿De Dieu. dónde vendrá mi Qui côté socorro? c'est comment sorti? ¿De dónde vendrá mi Qui côté c'est socorro? comment venir? ¿De dónde vendrá mi Qui côté force m'a fortaleza? sorti? Del Rey de Reyes y Señor de Dans roi, Señores. Seigneur des Seigneurs. Aquel que es la fortaleza de los siglos. Monde qui baille force dans tout siècle. Aquel que tiene todo en sus Monde qui manos. tout bagaille dans plein mel yo. Aquel que mis tiempos están en sus Lui-même manos. qui est temps dans plein mel. A él tú tienes que C'est dans correr. lui-même où besoin courir. Tienes que refugiarte en la palabra. Vous pouvez refugier dans la parole là. Tienes que refugiarte en la Vous pouvez palabra. cacher dans la parole là. Tienes que refugiarte en la Vous pouvez palabra. chercher refuge dans la parole là. No hay otra garantía que no sea la palabra de Pas une autre Dios. garantie qui c'est parole No bon hay Dieu. otra. Pas une autre. No hay otra. Pas une autre. ¿Tú sabes otra? Vous connaissez l'autre? No la Pas hay. gain. Solamente la palabra de Dios. Seulement la parole de Dieu. Tienes que descansar en la palabra de Vous Dios. devez reposer dans la parole bon Dieu. Tienes que postrarte a los pies de Vous Jesús. devez descendre dans pied Jésus. Tienes que Vous descansar. devez reposer. Vous Tienes que descansar. devez reposer. Tienes que descargarte. Vous devez Gloria a décharger. Dios. La palabra de Dios Parole bon Dieu dice: dit, toma mi yugo, prends joue-moi. toma mi carga, Prends charge-moi. que es fácil y Qui facile, qui ligera, légère. y dame la tuya. Et puis bam par yo. ¿Y qué dice más? Qui ça lui dit encore? Y encontrará descanso para tu alma. Et puis comme ça on Gloria a va Dios. le repos pour nous. Porque una persona que está fatigada, Parce que yon monde qui nous censé, una persona que está preocupada, yon monde qui préoccupé no lui. tiene paz en su Li pa alma. gen joie dans l'âme ni. No tiene paz en su Li pa gen la alma. paix dans l'âme ni. Una persona que está turbada y Yon monde preocupada qui nous censé qui occupé, no tiene paz en su li pa alma. gen la paix dans l'âme Y ni. si tu alma no tiene paz, Et puis si l'âme pa gen la paix, es porque está c'est preocupado. parce que vous préoccupé. Es porque está C'est preocupada. parce que vous occupé. Tiene que descansar en Vous los devez pies de reposer Dios. dans pied bon Dieu. Tiene que descansar en la palabra de Vous devez Dios. reposer dans parole bon Dieu. Tiene que venir y descansar. Vous devez finir puis reposer. Gloria a Dios, porque no Parce que solamente non seulement, ese versículo dice: verset ça qui dit, y hallará descanso para vuestra vous avez alma le repos pour l'âme. después de la Et muerte. puis après la mort. Tiene que también tu alma descansar aquí mientras tú te vivo. L'âme tu veux se reposer là pendant vivant. Tu alma tiene que tener paz. No mundo Gloria a tiene la Dios. Tu alma tiene que tener paz. Non monde doit gagner la paix. Un cristiano Yon chrétien turbado y qui preocupado, nous censé qui préoccupé. difícil que entre a los reinos de los C'est cielos. difficile pour le rentrer dans le royaume bon Dieu. Difícil que entre. C'est difficile pour le ¿Por rentrer. qué? Pour qui ça? Porque se desvía de los caminos de Dios. Parce que quand dévie dans le chemin bon Dieu. Como Marta ya estaba desviándose de los caminos de Dios. Même si de Gloria a Marta Dios. dévie dans le chemin bon Gloria a Dieu. Dios. Solamente una alma Seulement yon âme que tenga paz qui gagne la paix. y descanse en la palabra de Et puis qui repose Dios dans la parole bon puede Dieu. avanzar, Capable d'avancer. puede Il va vencer, vaincre. puede llegar a la meta Il va final, arriver dans le maître puede final. salvar su alma. Il va Gloria a sauver Dios. l'âme, li. Porque muchas Parce qu'il y a preocupaciones, une pile préoccupation yo. muchos quehaceres. En pile bagaille pour faire. Así era que estaba Marta, C'est comme ça maté. con muchos quehaceres, En pile bagaille pour faire. Il preocupada, était préoccupé. con muchos quehaceres. En pile bagaille pour Y faire. eso la alejaban de la palabra de Ça Dios. te fait aller loin par le bon Eso Dieu. la alejaban de la palabra de Ça te Dios. éloigner de la parole de Dieu. Porque si tú te fijas, Parce que si vous fixez o jour, si tú lo has experimentado, ou bien si vous faites expérience, ponte a afanarte durante un día. pendant un jour, si vous avez un pile tracas, bagaille pour faire. Quehaceres Et bagaille pour faire, en la casa, en dans caille là, en el trabajo, dans le travail, con los hijos, avec Timonio, con la familia, la familia, lavar ropa, laver, cocinar, faire manger, limpiar casa. nettoyer caille. Tú me vas a decir a mí que tú estás pensando en la palabra de Dios. Vous pouvez dire que vous pensez dans la parole bon Dieu. Tú me vas a decir a mí que estás descansando en la palabra de Vous Dios. pouvez dire que vous proposez dans la parole bon Dieu. Muchas veces nos olvidamos En pile fois nous oublier. y estamos tan afanados. Nous tellement marrés, Y nous tellement estamos tan tracas, afanados. nous tellement enfourés nous. Y eso nos aleja de la palabra de Ça Dios. fait nous aller loin parole bon Dieu. Pero
En esos afanes, Mais dans tracas ça yo, glorifica al Rey de Reyes y glorifiez Señor de roi des rois, Seigneur des Señores. seigneurs. Alaba su nombre. Louez non li. Dios, tú eres bueno. Bon Dieu ou bon. Dios, tú eres bueno. Bon Dieu ou bon. Y cuando el día Et là termine, que juste a terminé, mira a ver cómo tú vas a terminar. vous pouvez voir comment terminer ou même. Haz ese experimento C'est faire expérience ça. y tú vas a ver la Vous pouvez diferencia. voir différence là. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Dios es grande. Bon Dieu grand. Y hay que descansar en Besoin los pies de Dios. reposer ou dans pied bon No Dieu. hay otra opción, hermano. Pas une autre option. No hay otra opción, Pas une autre hermano. option, frère. Mientras más tú te afanas Pendant que vous m'arrêtez, o mientras más te preocupas por tus mais pendant que afanes, vous êtes préoccupé pour tracas, eso te aleja Et de vous la va presencia de Dios. éloignez de présence de bon Dieu. Te aleja de la presencia de Dios. Vous aller loin présence de bon Porque Dieu. si alejó a Malta, Parce que si tu fais no me mat digas ça, que a ti tampoco no te va a Pas alejar. dire, mais Gloria pas a aller loin Dios. ou même. Ocúpate occupez-vous por el escojo pour choix que hizo María. que Marie te fait. Hay que escoger. Besoin choisir. Hay que coger. Besoin choisir. En los Dans afanes, tracas yo, sigue preocupándote por los continuez afanes. préoccupé pour affaires yo. Sigue fatigada y cansada. Continuez et bouquet fatigué O en tête tus ou bien afanes, dans les affaires tú yo. descansa en Dios. Et puis reposez en Tú bon Dieu. descansa en Dios. Reposez en bon Dieu. Siempre hay un obstáculo. Toujours un obstacle. Siempre va a haber un obstáculo. Toujours un obstacle. Siempre va a haber una barrera Toujours une barrière. que te van a hacer para desviarte de los caminos de Il peut le Dios. faire pour dévier dans le chemin bon Dieu. Y esos son los afanes. Et c'est ça qui se tracaille. Esas son las C'est preocupaciones. préoccupation ça yo. Esas son las fatigas. C'est bagaille qui va nous Tú sentir yo. tienes que Vous preocuparte besoin occuper ou por tu descansar en la pour palabra. reposer dans la parole Por bon Dieu. descansar en los pies de Pour Dios. reposer ou dans pied bon Dieu. Por refugiarte en la Pour palabra. réfugier ou dans parole. Por refugiarte en Pour Dios. cacher un bon Dieu. Gloria a Dios, porque no hay otra cosa. Parce que pas une l'autre bagaille. Tú tienes que Vous besoin preocuparte préoccuper ou por tú poner la palabra en pour práctica. mettre parole ça en Por pratique. lo más que yo te Quel diga, que soit pour samedi ou. por lo más que yo te Quel que soit diga, samedi ou. preocúpate. Équipé ou. Ven a los pies de Dios. Viens dans pied bon Dieu. Ven a los pies de Dios. Ven a pie bon Tú Dieu. tienes que Vous escoger. besoin choisir. Yo te puedo decir las 24 Vous horas. devez dire 24 heures de temps. Yo puedo animarte. Vous devez animer. Pero tú tienes que Mais on escoger besoin choisir. para descansar en la palabra Pour de reposer Dios. dans la parole bon Dieu. No importa la barrera. Ça peu importe qui No barrière. importa los afanes. Ça peu importe el No tracayo. importa las Ça peu importe les circunstancias. circonstances. Tú tienes que descansar Vous devez reposer en esa dans circunstancia circunstancia, en la palabra de Dios. la parole bon Tú Dieu. tienes que preocuparte. Besoin préoccuper ou. Así como tú te Quel que preocupas soit gens préoccupé para ir a d'être. trabajar, Pour aller travailler. para cocinar, Pour faire manger, para atender la casa, pour attendre para Kaila, atender la pour familia. attendre avec la famille, Tienes que preocuparte Vous devez préoccuper ou. por tu descansar en la palabra de Pour Dios. reposer ou dans la Gloria a parole bon Dios. Dieu. Te tienes que preocupar. Vous devez préoccuper. Gloria a Dios. Porque si tú escoges Parce que si vous choisissez para otra cosa, pour l'autre bagaille, escoge para la cosa buena. eh bien choisissez pour bon Gloria a bagaille. Dios. Y sin dejar de hacer tus quehaceres. Eh bien si vous quittez ça, vous avez pour faire. Pero en tus Mais quehaceres, ça, vous avez pour faire. descansa en Dios. Reposez ou dans bon Dieu. Descansa en Dios. Reposez ou dans bon Dieu. ¿En qué pies tú estás postrado en esta noche? Dans pied qui est ou déposer ou reposer à soya. ¿Está como Marta Ou tant que mat, o está como ou María? bien tant que Marie. Y si vemos, Et puis si nous ouais, Marta siempre estaba preocupada. mat est toujours Gloria a préoccupé. Dios. Marta siempre estaba alejada. Mat est toujours aller loin. Porque cuando Jesús le dijo, Parce que là que Jésus dit lui, quiten la piedra, où était roche là? ¿fue Marta o fue María? Mat ou bien Marie Que le dijo, qui dit Señor, Seigneur, son 4 días, ça fait 4 jours déjà. ya hiede. Il senti déjà. Jesús le dijo, quita la piedra. Jésus dit où était roche là? Pero Marta, Mais, Marta, Marta. te dije que quite la Moi piedra. dit où était roche là? Pero no descansaba en la palabra de Mais il pas Dios. reposer dans la parole bon Dieu. Ella conocía quién era Il Dios. te connaît qu'il est ce bon Dieu. Tú me dices que quites la piedra. On dit moi où était roche là? Descansa en Jesús. Reposer dans Jésus. Él es el que te está C'est diciendo, lui-même qui a dit où? quita la piedra. Witi wash la. Gloria a Dios. Él no te está mandando a ti Il va voyer où? para tú hacer el trabajo. Pour faire travail. Él iba a hacer el trabajo por ti. Lui-même a fait travail là pour. Y sigue preocupada. Et puis on continue pour occuper. 4 días que ya hiede. 4 jours il senti déjà. ¿Por qué te preocupa? Pour qu'il soit occupé Te tête. estoy preguntando. Pour qu'il soit à poser une question. Quita la piedra. Moi était roche là. Marta siempre afanada. M'a toujours à battre des Y tracas. también aquí con su hermana. Et puis lui-même toi avec celle là. Jesús, Jésus. dile que me ayude. Système n'a venu d'em. Siempre Il preocupada. toujours à inquiéter lui. Siempre Il fatigada. toujours fatigué lui. Siempre afanada. Il toujours à marrer tête lui. Pero no descansaba en la palabra Él de para Dios. reposer en la palabra Gloria a de Dios. Dios.
es tu noche Ça c'est soirée ou. para tú descansar en la Pour palabra de reposer Dios. dans la parole bon Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Descansa en los pies de Jesús. Reposer dans pied Jésus. Y eso no es que te estoy diciendo Et ça que moi pas que dire. cuando vaya mañana al trabajo Dès que demain si au travail, te vaya de rodillas ou pral à genoux. y no trabaje. Moi pas dire ça et puis là il vient dans travail pour aller Gloria a Dios. travail. En tu Mais dans trabajo travail trabaja, ou travail. pero tu mente, Mais mémoire tu alma, non tu corazón, cœur todo tu ser toute la vie ou. está descansando en Dios. Il reposer dans bon Dieu. Hermano Axel, Frère Axel, pero ¿por qué tú no trabajas? mais pour que ça va travailler. Porque me dijeron ayer en la Parce que noche hier soir il te dit moi, que yo tengo que descansar a los pies de Jesús. mais je reposer dans pied Jésus. Yo no te estoy mandando a hacer eso. Non, pas vrai, on va le faire Gloria ça. a Dios. Tienes que descansar Mais je reposer en tu alma, dans âme, en tu corazón, dans cœur, en todo tu ser, dans toute la vie, en la palabra dans parole là. y hacer tus Et afanes, puis pendant on fait travail. hacer tu quehaceres. Pendant on Gloria a fait Dios, ça que vous gloria a Dios, Gloria a Dieu. gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria a Dieu. gloria a Dios, Gloria a Dieu. gloria a Gloria a Dios. ¿En quién tú estás descansando? Dans qui ça va préposer ou? ¿En qué pies? Dans qui pied? ¿En la palabra de Dans Dios? parole bon Dieu hein? ¿O estás descansando en tus Ou afanes? bien on préposer ou dans affaires yo. Pero tú escoges Mais ou choisir. y tú vas a tener tu Et puis consecuencia. dans choix ou faire ou pas jouer nos conséquences. Después no le eches la culpa al otro. Ou pas voir fado sur l'autre. Después no le eches la culpa Après pas bailler l'autre fado. a los afanes. Pas bailler fado Gloria a et Dios. pas bailler fado Porque dans tracao yo. siempre queremos buscar un culpable. Parce que nous toujours chercher Ay, tú une ves, faute. por yo estar limpiando la casa, Ouais, à cause de mon plein caille. se me hizo tarde y no pude ir al Ça culto. fait moi en retard parce que avant Gloria a Dios. Siempre hay que echarle la culpa a Nous alguien toujours bailler un monde faute. en nuestros errores. Non, il nous yo. Pero acuérdate Mais songez, que tú escoges choix là esa consecuencia, C'est Dieu qui gloria a conséquence Dios, là. porque sabemos escoger lo mejor. parce que nous connaissons pour nous choisir ça qui est bon. Preocúpate Équipé ou y escoge et puis choisir por tu descansar a los pies de pour Dios. reposer ou dans pied bon No Dieu. hay otra cosa. Pas gain l'autre bagaille No encore. hay otra cosa. Pas gain l'autre bagaille. Tienes que Ou besoin preocuparte. preoccuper, oh. Gloria a Dios. Gloria a Dieu. Gloria a Dios. Gloria a Dieu. Porque el que no Parce que descansa le monde qui va reposer en los pies de dans pied bon Dios, Dieu, tú lo ves afanado. on va pouvoir aller Tú lo dans ves en on va tribulación. pouvoir la tribulation. Tú lo ves preocupado. Ou va ouais, li Porque préoccupé. eso se ve. Ou bien ça Porque ouais, no ça. tiene Parce tiempo qu'il pas gain temps. para ninguna de las cosas de Pour Dios. aucun bagaille bon Dieu. Pero tú lo ves en sus afanes. Mais où est la tracalio? Tú lo ves en sus Où est ça quehaceres. dans affaires qui pour ¿Y faire? por qué no viniste al culto? Pour que ça va venir dans service? Porque yo me quedé lavando. Parce que tu étais à laver. ¿Por qué no viniste al Pour que ça va culto? venir dans service? Porque me quedé Parce descansando que te quedas reposer. en sus Et afanes. dans affaires yo. Descansa en sus Reposer dans afanes. affaires yo. Y después su vida espiritual. Et puis après la vie spirituelle là, Vamos para atrás. la fait back. Vamos para La fait atrás. back. Vamos para La atrás. fait back. Vamos para La fait atrás. back. Porque está Parce que te descansando reposes en las cosas al revés. dans Gloria a les affaires, Dios. Dieu, te pour faire. Porque está confiando en eso. Parce que t'as confié en ça. Gloria a Dios. Y se aleja de la palabra Et de puis il aller Dios. loin parole bon Dieu. Descansa a los pies de Jesús en esta Reposer au dans pied noche. Jésus à soir. Cree en la palabra. Qui croit parole là? Quita la piedra. Où était roche là? Que el trabajo no es Et tuyo. travail là c'est pas pour. Dios ya lo hizo por ti. Bon Dieu a fait pour. Solamente tienes que descansar en la Seulement besoin de palabra. reposer au dans No parole là. hay otra opción. Pas gain l'autre option. No hay otra opción, Pas gain l'autre hermano. option, frère, moi. No hay otra opción. Pas gain l'autre option. Tú escogiste en esa Ou noche. choisir à soir. Tú te preocupaste en esta noche Oui, qui était au soir, para tú venir al culto. pour venir al service. Tú escogiste. Ou choisi. Nadie te motivó. Personne pas motivé. Nadie te motivó. Personne pas encouragé. ¿Quién te puso una pistola? Qui est-ce qui te met ton zam? ¿Quién te puso un Qui est-ce qui cuchillo? met ton couteau? Nadie. Personne. Nadie no te llamó. Personne pas très léo. Tú vienes al culto Ou même hoy. venir dans va venir service jeudi. Tú escogiste para estar aquí en esta noche. C'est choisi pour en dans la soir. Siempre escoge Toujours choisi para poner a Dios en primer lugar. pour mettre bon Dieu en première place. Porque Dios te va a honrar. Parce que bon Gloria Dieu a va Dios. honorer. Porque la palabra Parce que dice parole là dit que Dios honra a los que le honran. bon Dieu honore Gloria a monde qui Dios. honore bon Dieu. Y si tú honras la palabra, Si honore parole là, la palabra te va a honrar. parole là va honorer. Si tú honras tus Si afanes honore ça fait rien pour y faire, tú quehaceres, bagaille rien pour faire, te van a honrar ellos también. et bien c'est Gloria a eux même qui va Dios. honorer autour. Pero ¿en qué te van ellos a honrar? Maintenant qui ça va honorer? Turbándote La nuisance y ou. Il a preocupándote fait ou préoccupé. como hizo con Malta. Même Jean te Gloria fait a avec Dios. Matt là. No más. Pas gain rien Gloria a encore. Dios. No hay más. Pas gain rien encore. A lo que tú honras, Et ça que vous honorez, hein, eso te va a honrar. c'est lui-même qui va honorer. Gloria a Dios. Eso te va a honrar a ti. C'est ça qui Gloria va a honorer. Dios.
Honra la palabra de Dios. Honorer parole bon Dieu. Y tú vas a ver los buenos resultados como María. Ou pral Gloria a bon Dios. résultat ta kou Marie. Que en sus afanes Qui dans tracal yo, descansaba en los li pies te de Dios. reposer dans pied bon Dieu. Honraba la palabra de Li te honorer Dios. parole bon Dieu. Y esto Dios te dice en esta C'est noche. ça qui m'a dit à soya. Preocúpate por descansar Préoccupez-vous pour reposer en mi palabra. dans parole bon Dieu. Descansa en la palabra de Dios. Reposer dans parole bon Dieu. Ponla en práctica. Mettez-la en pratique. No hay otra opción. Pas de l'autre option. Mientras tú Pendant ce temps ou même, pruebas otras vous opciones, sondez l'autre option, tú vas a ver la vous consecuencia. pral voir conséquences. ¿Y para qué probar otras Pour qui opciones? ça vous essayer l'autre option yo? Si ya Dios te está mostrando cuál es la opción Si là bon Dieu déjà montré qui ça qui que option, a ti te va a dar paz, eh bien nous même vous pral gagner la que paix. a ti te va a dar Il vida pral ba ou la vie. y a ti te va a dar Il pral recompensa. ba ou récompense là. Los afanes, Et tête chargée yo, ¿con qué ellos te van a recompensar? à qui ça pral récompenser yo? Si tú te deleitas en Et ellos. puis si vous prenez tout plaisir dans vous même. ¿Con qué? Dime con qué. Dis-moi à qui ça? Te sientes cansado. Ou ça te reposer. Y desde que te dicen algo, Et capable dire ouvre pour le bagay. una vez está dispuesto a excusarte. Une fois ou déjà en prêt et puis pour vous demander excuse. Gloria a Dios. Preocúpate Eh bien inquiétez-vous por poner la palabra de Dios en pour mettre práctica. parole bon Dieu en pratique. Siempre va a haber un A obstáculo. toujours un obstacle. Siempre va a haber algo A toujours un bagay. que te va a alejar de la palabra de Qui peut Dios. aller loin des paroles bon Dieu. Pero para Dios nada es Mais imposible. pour bon Dieu, rien pas impossible. Dime que es imposible para Dios. Dis-moi qui ça qui est impossible pour bon Dieu. Dime que es imposible para Dios. Dis-moi qui ça qui est impossible pour bon Dieu. Dime que es imposible para Dis-moi qui Dios. ça qui est impossible pour bon Dieu. Que Dios no ha resuelto en tu vida. Qui ça bon Dieu pas solutionner dans la vie? Que Dios no ha resuelto en tu vida. Qui ça bon Dieu pas solutionner dans la vie? Porque todavía no lo ha depositado en la Parce mano que de juste qu'on n'y a Dios. pas commettre dans plan mais bon Dieu. Deposítalo en la mano de Dios esos Déposer dans afanes. plan mais bon Dieu tracayo. Y eso no es que tú dejes parados los afanes. Et c'est ça que vous besoin pas besoin camper là-dedans. Porque tienes que hacerlo. Parce que vous besoin faire. Tienes que hacerlo. Vous besoin faire. Porque eso hay que hacerlo. Parce que c'est ça vous besoin faire. Los quehaceres diarios hay que hacerlo. Bagage que vous faites chaque jour, vous Hay devez que faire. hacerlo. Vous devez faire. Al menos que tú no tengas a alguien que tú le pagues. Plus ou moins si vous pas un monde qui vous paye. Es de la única forma que te puede librar de ello. C'est on Gloria seule a façon de Dios. délivrer des bagages ça. Amén. Gloria a Dios. Y puede pagar una cosa Vous payer un bagage para que te la hagan, et puis pour faire. pero hay ciertas cosas que no la puedes pagar, Mais il y a aussi des bagages pas capable de que payer. tú la tienes que hacer. C'est vous-même qui besoin Es faire. decir, que si vamos a ver, Qui veut dire sinon ouais. siempre vamos a estar envueltos en los afanes. N'a toujours à virer tourner dans sa Pero affaire nous. en nuestros afanes, Mais notre tracas nous en yo. nuestros Dans quehaceres, sa affaire que vous faire. descansa en la palabra de Dios. Reposer dans la parole bon Dieu. Descansa en la palabra de Dios. Reposer dans la parole bon Dieu. Honra la palabra de Honorer Dios. la parole bon Dieu. Y Él te va a honrar Y también puis, a ti. il va honorer autour. Vamos a ponernos de pie À en nous esta lever camper à noche. soir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dieu. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. Habla con tu Dios en esta noche. Parlez Habla avec con bon tu Dieu la Dios en esta noche. Parlez avec bon Dieu la Tú soir. estás turbado. Ça cap nous Tú estás cansado. fatigué. Ven y descansa en los pies de Jesús. Vini reposer dans El altar está abierto. L'autel à l'ouvrir El là. altar está abierto. L'autel à l'ouvrir. Tú sabes en qué pie tú estás descansando. Vous connaissez un pied qui est sur Tú reposer. sabes cuáles son los afanes Vous connaissez que c'est que te tracao, están yo. limitando a avanzar. Qui limite à avancer. Tú lo sabes. Vous connaissez. Tú lo Vous connaissez sabes. ça. Yo no lo Moi pas sé. connais. Pero Dios sí lo Mais sabe. vous connaissez. Y tú lo sabes Bon Dieu también. Ven y entrégale esa carga, esos afanes a Dios. Vini remettre charge, tracas Y dile à a la Dios bon en Dieu. esa noche. Dis bon Dieu à soir. En mis afanes quiero descansar en ti. Notre tracas, nous voulons En reposer mis dans nous-mêmes. afanes te quiero poner a ti en primer lugar. afanes, nous faire en première Oh, place. mi Dios, porque tú eres la salida. Parce que bon Dieu, c'est vous-même qui sortir. Porque tú eres la vida. C'est vous-même qui la Porque vie. en ti está el camino. Parce que c'est vous-même qui chemin. Porque en ti está el Parce que dans gozo. vous-même qui joie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dieu, alléluia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, entrégale a Dios en esa noche. Remete una main bon Dieu à soir. Entrégale a Dios en Remete esa bon Dieu à noche. soir. Entrégale a Dios en esa Remete noche. bon Dieu à soir. Y dile, Padre, Dis, Papa, en mis notre afanes cambio. quiero descansar en Pues ti. me reposer en Estoy nous-mêmes. preocupada. Me preoccupé, moi. Estoy turbada. Me nuisance. No tengo paz en mi interior. Mo pa- Hoy paz, solo moi. tú me puedes dar paz a mi Seulement alma. moi capable de faire Habla la con calme. tu Dios en esa noche. Parlez avec bon Dieu à soir. Habla con tu Dios en esa Parlez noche. avec la soir. Habla con tu Dios en esa Parlez avec la noche. soir. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Entrégale en esta noche a Dios. Remettre-li dans mes bon Dieu à soir. Ellos hay una alabanza que dice: deja tu carga en los pies de Jesús. Il y a un chant qui dit Y laisse charge dans pied y Jésus. cuando tú te pares del altar, Dès que vous campez devant l'autel là, trata de tú no llevarla contigo, traitez que vous pas aller ensemble porque avec. si no tú no estás haciendo nada. Sinon pas fait rien. Confía en Dios Confiez dans bon y Dieu. deja todos esos afanes a los pies de Jesús en Et esa puis noche. remettre tout tracasse dans pied Jésus à soir. Y no lo tome. Et puis pas prendre No lo encore. tome otra vez. Pas retourner prendre No lo encore. tome. Pas prendre encore. Descansa en la palabra de Dios. Reposez dans la parole bon Dieu. Descansa en la palabra de Dios. Reposez dans la parole bon Dieu. No tiene paz. Ou pas gain la Está paix, turbado. ou no es Está censé, cansado. ou tracasse, ou bouquet. Descansa en los pies de Dios en esa Reposez dans noche. pied Jésus à soir. Confía en la palabra. Confiez dans la parole. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Aleluya. Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios. Y tú que estás en tu silla, Et ou même qui dans chaise là. comienza a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Commencez louer roi E des rois, Seigneur des intercede seigneurs. por las personas que están en el altar. Intercédez pour moun ça qui Gloria dans a l'autel Dios. là. Y así le mandamos muchos saludos a las personas que nos están sintonizando en Aruba y en Bonaire. Que Dios le bendiga ricamente y recibe lo que Dios te dio en esta noche. Atesóralo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, en tus afanes, en tus quehaceres, gloria a Dios. Dile a Jesús: tú eres el anhelo, tú eres el anhelo, tú eres el anhelo. En esos quehaceres tú eres el anhelo. Ponlo a Él como anhelo en esos quehaceres, en esos afanes. Oh, tú eres el anhelo. Dile: tú eres mi anhelo. Oh, tú eres mi anhelo, tú eres mi anhelo. Hermoso eres Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón.
anhelo de mi corazón. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gloria, gloria, gloria a Dios en tus afanes, que Él sea el anhelo en tus afanes y tú vas a ver la diferencia y Él te va a dar paz, Él te va a dar paz, Él te va a dar paz. Oh, descansa, descansa, descansa. Oh, hijo mío, hija mía, descansa, descansa a los pies de Jesús. Oh, gloria a Dios, descansa, descansa en los pies de Jesús. Oh, no hay mayor seguridad que descansar en los afanes, en los pies de Jesús. Oh, aleluya. Oh, descansa, descansa. Que Él sea el anhelo en tus afanes y tú vas a ver la diferencia. Oh, ponlo, ponlo, ponlo como anhelo en tus afanes. Deleítate en tus afanes en Dios y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Solo deleítate, deleítate en esos afanes. Gloria a Dios. Es buscar de día y noche de tu amor. Gloria a Dios. Canta, canta en esta noche. Gloria a Dios, gózate, gózate, gózate en su presencia. Que en su presencia hay plenitud de gozo. Oh, en esos afanes, en esos quehaceres. Oh, gózate en su presencia. Oh, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay paz. En su presencia tú encuentras todo lo que necesitas. Oh, gloria a Dios, solo en su presencia. Oh, solo en su presencia. Solo en su presencia. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Solo en su presencia está la solución. Solo en su presencia está el gozo. Deleítate en esta noche en tu presencia. Oh, deleítate, deleítate, deleítate. Oh, dile alma mía, deleítate. Dile alma mía, deleítate. Oh, gloria a Dios. Siempre estar cerca de ti, pero yo sé que te he fallado. Tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí.
levanta, levanta, levanta tu mano, levanta tu mano. Aleluya. Y dile que descienda. Oh, dile que te llene, dile que te llene. Oh, que esa agua viva recorra todo tu ser en esa noche. Oh, dile que te llene, dile que te llene. Aleluya. Oh, sí, mi Dios. Oh, llena, 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 llena en esa noche. Oh, desciende, desciende. Oh, Espíritu Santo, desciende. Oh, desciende arriba de nuestras vidas. Aleluya. Oh, sí, como fuente de agua viva, sacia nuestra sed en esa noche. Oh, anhelamos, 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 anhelamos. Sacia nuestra sed en esa noche. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Oh, sí, mi Dios. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. A Él sea la gloria y sea la honra. Porque solamente Él merece gloria y Él merece honra. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mis hermanos se pueden sentar allí un rato. Gloria a Dios. Y que sea Dios prosperando su palabra en cada corazón en esa noche. Atesora et conserver, y pon en práctica. serrer, mettez en pratique. Gloria